I dobrodošli u Super Games. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Znači igrat ćemo Minecraft preživljavanje i ne nastavljamo tamo gdje smo stali jer imam neke novosti. U prošloj epizodi sam rekao da ću ja malo pokopat. Našao sam Mineshaft, dijamante i zato sam napravio ovo. Znači Diamond Armor sam napravio, Diamond mač. Ostalo mi je još 5 dijamanata. I sigurno se pitate, Ghost, odakle bi ovi kolačići? Pa jednostavno, išao sam i u džunglu i uzeo sam ovo, Coco Beats. Tako da, povećao sam malo ovu farmu, postavio baklje, ono kao da preživljavamo u divljini, ono u hladu, da se ne zaledimo. I to znači, u današnjoj epizodi razmišljao sam da malo dovedemo životinje u štalu jer ovdje ima samo svinja. Ja sam pario ove dve ovce. Pa ću sad kad naraste ova tu imat još više 3 ovce. Znači, idem prvo pokupiti sve što je izraslo. Ovdje ništa nije izraslo. Ovdje tu Coco Beats svi su nisu svi. Inače Coco Beats brzo rastu. Vidite. Znači to ovdje postavite. Ja mislim da to malo isvijetli. Nisam siguran. Evo ga, već je ova narasla. Kako to brzo raste. Inače, sljedeća epizoda je zapravo kraj. Zašto? Zato što dobivam PlayStation 4 u subotu. Znači, da ću dobiti PlayStation 4. Radit ću unboxing. Možda, nisam siguran, ali radit ću ga. Najvjerojatnije. To ću snimat. Tako da, evo već su nam 2 minute prošle. Idem malo ubiti. Ma neću, zapravo. Znači, idem ja uzeti ovu pšenicu pa se vidimo. Evo me, znači ovdje držim svu pšenicu i pokopao sam, našao sam zlato i irona, pa sam to iskopao. O, creeper. Bježa! Znači u ovom serijalu neću na Xboxu ići u The End ili u Nether. Zato što sve preko sutra, ako ne znate, danas je četvrtak kod mene. Tako da četvrtak je, pa preko sutra ja dobivam PlayStation. Očekujte unboxing. Možda ću napraviti jedan video. Sa njime nisam siguran. Inače to je 1 terabajt verzija, nije ona obična verzija. Ovdje vuk, nemam kosti. Ubit ću ga. Zato što mi je jednom uništio, mislim ubio mi je jednom ovcu. Tu sam ostavio slučajno blok pa mi je ubio jednu ovcu. Čekaj, ova ovca narasla, je. Idem ih još parit. Okej. Ga 4 minute snimam. Fuck. Evo me ljudi natrag, našao sam ovdje 2 krave što će biti dovoljno za farmu. Ja mislim da sutra ću snimiti još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. I to će biti kraj. Ako ne, onda ću snimiti Call of Duty. Još jednu misiju. Da, mi u Super Games razmišljamo promijeniti ime. Mi smo već smislili
Julian ima neke predloge, ali ne znam, ali vidjet ćemo još koje ćemo staviti sve. Ovo me krava prati, super. Mi se vidimo kad ja stavim ovu kravu u štalu i vidimo se. Evo me natrag, ja sam doveo ovdje krave. Sad ću pričati malo glasnije da me bolje čujete. Šta bi sad mogo raditi? Ne znam da odjavim epizodu ili ne. Ajde, pokupit ću ovo. Dobro. Ajmo ovu mrkvu pokupiti. Uništio sam jednu koja nije narasla. Zato što sam idiot. Šalim se, ja sam pro u Minecraftu. Još se nazivam idiot. Nemoj ih parit malo. Ajde. Istrošio sam sve mrkve. Ja sam genijalac. Ne, to sam i htio napraviti, Dodo. Nisam ja to bez veze napravio. Jesam. Nisam, ne. Jesam. Što ja pričam? Obuzet ću ovo, iako to daje 4. Zapravo sam imao 7 dijamanata, nisam imao 5. Evo ga ljudi, ovdje bi ja odjavio epizodu. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda, predzadnja epizoda. Ako jeste, nabacite like, subscribeite Super Games. A mi se vidimo idući put. Doviđenja.